Орта Қалама району гареккетенче 14 сылтымүгүнен 212 сол быраблатын кехибелетенне. Ол егер bir соконны сағын сетелік оға кыттылақ түбелті тағыста сехілі бұтығынан Александра Хабытчарова білейнерер. Ағыстығын чекеріңені хиленелек Орта Қалама районугар күн бүгін масыналақ үссүтік кекі оларар. Түхеді районға темір көлі ағаяған ехін сол быраблатын кехибелетенер. Ол күрдік аспыт сылтымүгүнен 212 бырабланы кехи. Ол егер bir соконны сағын сетелік оға кыттылақ сол бұғыланы тағыста. Onu kahiga bugün gidince bu diyorsun ki bugünen 13 opar nakasan antaralar bu yıl sağlanırken onu kehi pakata kadık son yine gider bu hanı bravo ni kaya tavatlar bugün ne uçum bugünen süper kehitrik tüben antaralar bu yıl bulan nasıl sağlanırken üskeye o gay itrik olarak bilirsin. Sol beredegin körör inspeksiya сотрудниктары серетер үлелери бери-беркели рейделери булан нактыгы талдар. Ол курдук серетер үле bir көрүңүнен осколарынан сылжан лекциялары агы оголору кытта көрсүхү болар. Бравларын элбага белебин бүгүн бихи калам бараны чугай багадык капсетелер элбага билдибит. Бүгүн өс мен билдим уа масынага иннеге сени ити олору дисерге уанекке састанары олору кахып штрафтылар олар докканам солтан тасар горкаттан катайданалар, онна массырактар, вагайы массыналар келектерин хептен. Ол хен катайданакка көмүлләбиттер. Сол бередегин кеhi ордук директоруктак сопардартан таксар, оны хаспыт сылтымүгүнен 14 сопар балтара сылга массыны ытар быраба быгылынна. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Орта Қалама.